Ulat buha panam na namor de Jesus Kristus para kabalde kata acara pamering ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang kata habayang. O mauri alama maayong taong majaga, mauri rahibiha jika rahimadi. Mawuda lupa jaga gina ngaramu, mahila pamano pagi na tamumu. Mula na kadakadum au, makadaningu bamu pawara dagamanya mahuhu anamu hanglat. Terahinaya mauri, to mamekana rahina bamarang ya na pulungum. Woga makanam kahilu rang raihi. Kama pekurang ya na pulungum. Woga makanam kalua kama maka bampahalaku ya tamurukuma. Mula ni mor Yesus jika dikanap manima. Amin. Na renungan dayai kadekia walung ta buku renungan wasiat na judulna na pakeri ya kan na pakekerung. Walung ta Injil Matiwuhu kawudu walu bajar habul walu lapa tak bajar dumbul dua dah. Napa patada dah, dia dikana bajar habul hiwa, nama wina nalingna. Taguru, nyua kak pakeri le au wigugu, kabebe balu bamu hagangu. Matiwus kawudu walu bajar habul hiwa. Ulat buha, nadang na tau na mawina ta pangadang na pakeri le mor Yesusu na tela kembali dan na buat tuma mapadenung kali na winang nau bapakeri le mor Yesus dan na pamernau mangu bapakekerung bakeri mor Yesus na tau nang pakekerung duna dawali ati mana bana pakeri. Dana to mame pangadang ya kagar kina di napakeri. Dana kok tubutanang ma. Dana atiwal dalung ma napakeri na. Tanaw kat naka di natidi pakekerung man pakeri. Na tau namati di malingara man napakeri. Dana lodumang tapino. Dan haramang tahupu na pakeri na. Ulda di buha, dua da kawo duda. Dapat patada ni Yesus, dumana na tau na mabuhang pakeri ya. Na makawunga, na ahli Taurat tu, batalanga patakan na pawuku na, kaku pakeri lay duna bawina, mor Yesus wina, mabuati na pakeri lay nyuwa wine. Tapa juga palawiwang pa. Tapa mando ka bapang pa. Ya kata pakeri le duna. Buatnya na bajar dombul. Higulu na. Nakadua dana. Aynya na hatau. Na ana pahakola na. Nama wina. Pahala tudu letu kiga. Kakalo patani nya na amagu. Manga duk pakeri. Nahima mor Yesus. Nahimana mermahab huaya. Langu taka ka nau ban himahab huaya mor Yesus. Nda amangu. Taka nama langu taka. Ya kadika. Baka daka dini mauri. Namrahi pakawunga. Napakeri da. Dahil ay mangkahawangku. Namrahi pawilina. Ya ka namrahi marabana. Namahai puyay mauri. Baya kanapa daw deda duta. Wali ati taka daka bata pakeri le mor Yesus. Jaka tid pakekerung ada nutu. Bata keri ya. Malakat habayang. Heliagam o mauri ba makahuru karata hagamu. Limalang wimawuka. Mula naka ba mamangya kaparang ya nalipulungum. Naunam kampamula gameka taati makana madung niya mahatau-hatau. Karaka piak na bampahalaku ya
tamurukuma. Dang bampakiri kakale au. Abti di merah dan tau nampake kerung. Kawali ati takina bamakeru au. Mula ni mur Yesus jika nekana pemanima. Amin. Ulah dibuha. Didnau na kana renungan terakhir na ya. Abi bula kinya bami like, subscribe, jika bami pabarnya ta ulim. Jika tau minau, merah kaya na bami wewarnya na pulung, nyem jika na jika B. Mur Yesus na pameringu pamalalami. Amin.